piştî navberekê kin mêvanên me birêz Çetin Lodî di stûdyoya Pelên Jiyanê berdewam dikin sohbeta xwe. Birêz Çetin em bi helbestekî dest pê bikin beşa xwe ya dude ye. Belê serçava. Xwaziya hît tu ne li ba min, xwaziya tu ba min bûyayî. Tê li sûka dilê min binihirta bi hûşkek bi ser xwe, çep hep helbest bin zimanê min de veşartî bûn. Tiştek ku min qîm nedikirî, ez dijiyam. Min bi tiliya xwe ya qilîçkê û veneyê tê şeqitandî bicebiranda. Ew dilê min ê necebirandî, xwezî li ber te biweşin û li ber te dilgeş bimeşin. Gulên hêviyê bi hêviyê bibin. Tu yê nel min, tu yê li evîndarê evîn bibûyî. Belê. Saat xweş. Em dikarin sînorê em biçek jî ser wêjeya xelas binivîse? Belê. Em biçek jî li ser wêjeyan Kurdî evê ku Kurd dinivîsînin em biçek jî behsa wan dikin. Em dikarin sînorên wêjeyan Kurdî çawa pênasê bikin an jî mirov tenê wêjeya Kurdî Kurdî bi nivîsên Kurdî dikare bi sînor bike. Tu yê çawa şîrovê bikî? Rastî tenê yanî wêjeya Kurdî mirov rastî jî tenê Kurdî ve em nepênerîne. Rastî Tirkî jî çêdibe. Hişmendî Kurdî lê rastî karin zimanê biyanî jî Almanî, İngilîzî wek din jî ya rastî werin nivîsandin. Lê tenê rastî jî bin hişmendiya netewek Kurdistanî de were nivîsandin. Rastî bûye rastî ji ber ku rastî jî pir caran hêdî bûye rastî jî ew daîma bêjim ne tenê hêdî ev şexsekî min. Car hev mirov bi rastî jî êdî dilê mirov de rastî em bêjin çar parçe Kurdistan e. Rastî heke tev cê mirov dikare bêje lê rastî Kurdî yanî wêjeya Kurdî bi rastî Sûranî jî tê nivîsandin, Farsî jî tê nivîsandin, Kurdî jî tê nivîsandin, Tirkî jî. Rastî ev ji ber ku hûn zanim qasra Şêrîn sala şahsad Sûpên rastî şûrpê ji ber ku rastî em nexşe hatine ser axa me bûne çar parça bi rastî tenê mirov rast ji ber ji bûyî Bakur bêjî em Latînî lê rastî Farsî jî heye, Sûranî jî heye we rastî lê alê merhala ku em bêjin vêga Kurdî ez bi rastî heke ku dewletek bi ser xwe ez bi werim têra wê nivîsandin hatiye kirin. û tê kirin û ne ku vêga betlanê de ye an sekinî. Bi rastî ez bi werim alê helbestê de, alê çîrokê de, alê romanê de, alê ceribandinê de, alê hunerê û dengbêjê de ez bi werim têra xwe wêjeya Kurdî bi rastî ev bi werim kemil ye. Yanî ez wê nêrînê de nêzim bim. Yani te behs kir me jî wextê ku em lê dinêrin bi rastî jî zeraveyê Kurdî na wextê em li wêjeya Kurdî dinêrin li kurê wêjeya Kurdî gelek car wextê em dîroka Kurda dinêrin dîroka Kurdistanê dinêrin gelek car hatine pişaftin, hatine asîmîlasyonê kirin, kirkirinekî herî mezin ser civaka Kurda bûye li erdnîgariya Kurdistanê jî bûye. Car carna wextê ku berhemên mayîndê jî dibînin wana tev derxistine derveyî welat ew li Kurdistanê jî nînin carna mesela dinêrin kî li İstanbulê kütüphanekî pir mezin heye, arşîvekî pir mezin
اردنگاری کردستان ده وجهین کو لورین آنجی نویسین کو لورینه براستی جی دبن جارجانا داتینه هورا جبر ویجی وجه کردی بچک بسینور دکن براستی و گردای مینک ام سمعیل جزی براستی چاخه کوی هنره کری پرتوکا کو نویساندی براستی ام کان قالا کو تشته کرین چند هم نمونه جی بجن براستی چاخه کو کامپیوتر ته گوتن سر هر مروه کی بجی بیانی مروه بیانی اف آماده کرنه اف آفرانه لراستی چاخه کو ام دبینن براستی ام میزنن کردکی نویس کردکی اف کار کریه سال 1200 دست 1190 وانا که ام ترین اف کار آمده وقت دیجی راستی جی ناو کامپیوتر اورجینال خف جمره براستی وقت منطقی جی دیگره یعنی براستی جی تشتکو خف خواده گره وقت ام بجن ساعتا کو طاوه ته کار کرن و اف موسیقی کو آفته دهرکم راستی امروز دستی خود با آفته و دکشینی آفت سکنه اف تشتکو وگا سرم ده راستی وگا سکنی وقت تشتکونه راستی او تشتاته گوتی راستی اف کار شخوا راستی مرو بجه پر جارا کو اف تشتکو yani carhe mirov gazindan neke rastî jî carhe helbesekî xwe de jin gotiye ez xwe de xwedî nakim yani hêdî mirov rastî jî xwe de xwedî nakim ev tişta ku dibînî rastî jî ev ê ku nexêrxwaz e ê ku dijmin e vî welatî ê ku misafir hatin ku ev welat îşgal kirine û ê ku vêga li ser ew ki serme mazanahiyet kin bûne xwedî dewleta me û me asîmnetî û heta hekem kur ve hen oto asîmne jî çêbiye lê bi rastî em bînin ku ser tiştê ku ji me hinek mînak têne bîra min wextekî me televizyonê de çiyayê Dêrsimê hinek ew kanî bûn گرمک آنی بون و آلمانیا و داره تنه دقیقه چلو بخون او دورات تازی منه دقیقه شروانه کانته ده شر بکن یعنی تشته کو پرجاره وگاد بیجمه بلا خوینر قصیره مزنه کش بوی کو ایکو شنگال ایگو حواله میزدی و راستی آل مسلمان عادت بیجی جاره شیطان أنا زعم فعلوا في تير لي راستي تشغل بيني أو بيجون هاد بينما يعني أو تشتاكو ما هاتي كرن براستي جي يعني أم جرها نهاقيل هناك تشتاكن وكم السلمان أم بيجن الشيطان أنا زعم لي راستي جي يعني راستي كم روفا تشتاد بينا يعني أف آلة شاندة دا آلة هنر دا هر تجي تشتاكو ما كري مخابن بيجن ما كريه yani ew muhra xwe lê din me kiriye me kede lê bin de navê xwe yast bêjin em rastî jî ji ber ku em nexwedî statû ji xwe gazin de rastî jî em çiqat fitinin wek çarxê dîsa em têne bi rastî jî heta ku statûkî me Kurda çêne ve bi rastî jî mixabin em ê vê eziyetê bikişîn لگورت نویسکار و مثلا تبعث ستاتوی کرد تبعث جیان دا سکنا جیان جی تکر گاوا که ام فکرن لگورت ناو تکلیه کی چوا ناو برا نویسکار و جوا که ده هست. بله. براستی شما مروف نویسکار به براستی جی هکه جوات را گل خوره براستی جی نه داستاندن به تنه نویسکارک دایم اوید بجم نویسکار گرمن نه وقت بجی از اودک تاریده بر مومکی و تشتکی بنفسین راستی او ایکو بجه نویسکار راستی جی دوی او گل
و civat rastî jî hebe nav hev debe yani ev alê aborê bigire alê kumna bigire alê her away civatê rastî jî tenê ne ku we xwînêr gudarî bike tevlû wê hêlmê be yani rastî jî ev dibêjime ku ew nivîskarê bi rastî jî civata xwe re ne girêdayî be werke çawa ku ew qaz dimîne civatê ê berhemê wî jî û qaz bimîne piştî wextekî ku were em bêjin wek pejirandin ku li seradê ew kê bike berê Te bas kir te got gerekê nivîskar bi girêdayiya wî û civakê bi hev re hebe wekî ku tu jî zanî civaka Kurd bi pêvajoyekî giring de derbas dibe şer û pevçûnekî heye nêzîkî salekî ye şer û pevçûnekî heye rewşeke ewarte heye gelê Kurd jî bertekê xwe nîşan dikin li hemberî şer û pevçûnê ev bandorekî çawa li ser we kir li ser hunera we kir an jî li ser helbestê we kir hûn bin bandora wî de man helbestekî heye ji bo naviya hûn binivîsînin an jî hûn wekî nivîskarekî ye ji helbestvanekî sekna we ye civakê ew ê çawa be bi rastî heke ku em xwe min kur werin em rastî çaxê ku bêjî nivîskar û ronak ew bêguman navê ku lê tê kirin jê re dibêjin wijdan wijdana gelê xwe yani nivîskarek wijdana gelê xwe arastî bi rastî mixabin heke ku eser nivîskara jî heke pêşî ser xwe dibêjim bi rastî em ê ku em ronakbîr û ê ku rewşenbîr ê ku xwedî nivîskarî bi rastî jî me ezmûnek baş derbas nekir yani em nebûn bersiva gelê xwe ev rastiyekî me ye bi rastî yani em ango belkî em qiriya jî bin hinekî belkî dengê me negîj bi hinek ciyan lê rastî ev hinek jî rastî jî mixabin yani hî gazin de em ji xwe jî dikine yani car heye em dibêjin çima dewlet vê nake û çima lê bi rastî jî hî nava me de jî mixabin nexêrxwaziyek ewke ke rastî îca ji ber wê yekê rastî jî em tenê vê çerçevê de çaxêtirin nivîskar û gel an mesela çerçeve ku em bêjin we saleke şer berdewam dike û bi rastî ev tenê rast e çaxê ku çavê hinek kesadet mêzên vejiya tiştek tunebû hatin ev hendek kolan û bi rastî jî ev tenê hinek em bêjin bahane yani bi rastî çaxê ku hero vêga jî bi rastî jî roj tune ku deh bîst û pêncî ciwanê me an ku ê rêvebirê me ê şaredarê me ê ku rêvebiriya dozê dike û partiyê dimeşîn rastî teva din car heye bi rastî jî tenê ne ku ê li hemberî mirov xwedî çek biwere car heye bi rastî jî ew şewata ku dilê mirov bi rastî car heye kevirek dibe ne sîske bi rastî dibe topek jî alê hişmendiya mirov de lê bi rastî jî car heye tu wê rehet bî yani rast e çaxê ku tu wek ew bêjî ku mirov dikare hendeka hinek tişt lê bi rastî ew seknek e ew dibêje ku em teslîmê ew kawana pergala we nabin em xwedî vê axîne em xwedî vî welatî ne ê ku ket dayî ê ku berî zayna pensasê met em xwedî vê axîne bi rastî jî ji ber vê yekî yani mirov hinek tişta tenê çavê hinek kesa de mêzin bi rastî jî mû rastiyê nabîne ya te basî xendeka kir xendeka tu kî ciyê ku xendek lê nîm bin jî êrîş li hûrê hene
yani bes xendek nine mesela xendexê nîne yani çî ku erîştên kirin xendek nînin jî dibin hevserokên partiyê wan tên girtin dûra ev ku xebatkarên partiyên siyasî jî tên girtin deviye ça şîrovê bikî wekî nivîskarekî an jî tu wekî helbestvanekî ew ê sekna te xêza te wê çawa be yani tê çawa bisekinî yani tê vê hestên an jî tu çi difikirî sekna we ew ê çawa be ew ê çi bar dikeve ser milê we yek nivîskarekî Kurd yani van êrişên ser civaka Kurd çêdibe hûn jî nivîskarekî helbestvanekî Kurdin çi li gor te çi dikeve ser barê we rastî em wek nivîskarekî Kurd em bêjin rastî sekna me vê derê em sekna xwe em alê gelê xwe ne ev ê ku em jê paş ve gav navêjin yek jê ev e rastî jî wek din jî em tenê rast e serê ewil me got rastî jî me ezmûnek baş wek nivîskarê Kurd wek komela nivîskarê Kurd rastî jî me ezmûnek baş derbas nekir an jî hin gavê piçûk me avêtin û negîştin hinek ciya lê rastî jî heke ku meşek çêbe an çapemenî çêbe rastî vêga derfetê me a rast bêjin heke ku em xwe rastî vêga derfet hene em bêjin vêga wek televizyona me Özgür Gün TV televizyonê me rastî jî zefin em bi alê çapemeniyê de rastî jî nivîskarî rastî jî wê piçekî tê neskin rastî jî ev tenê belkî ne kesa ve komela ve rastî em komelê rastî em heke ku ew be buwerkin ê dengekî pêtir xurtir û bilindtir were veda tekiliya wê komeleya nivîskare bi hev re heye mamoste belê ji xwe em endamê komeleya nivîskarê Kurd navend ama şaxekî wê em batmanê ne vêga em karûn xebatên wan bi kîja pergalî dimeşe tu karî piçek basî komeleyê bikî beriya wî em helbestekî ji te godar bikin dûra em berdewam bikin ser çavar kîja helbestê min godar bikin em jî dibêjin hemû şansê xwe em ê jî kîja helbeste razber razber çîroka razber heye an xwezayê te nivîsandiye çîrokekî nîne yani her helbest bêguman çîrokekê em pisêk çîroka wî godar bikin an jî em helbestê bixwînin dûra em çîroka wî godar bikin razber êdî tu nelvirî jiyan keliye tinebûniya te min dikelî jîne îro tîro jî naxuliqe ji ber ku tu çavê min de nexuliqî dilê min tew vir de bûne çavê min peyvê min tev li te bûne ristikvan û çavê min ê ewrî hêviya çavê te ê xumxumî ne û dengê xwe di şêvan de lê dihiltepînim îşiv jarbûnî jî ber xwe dikeve min vê şefaqê kincekî de û hêviyê xwe darika evînê xewnê xwe jî ji ber ve daliqand lê hê jî ti nêvciyê xwe de razber bûyî saet xweş em çîroka wî jî godar bikin rastî ev li ser evînekî min nivîsî rastiye ne se ev çîrok ew bi rastî be belê rastiye ve girêde em vê dibêjine paşê me çav bihin bi hevjina xwe tiştekî dine lê rastî pirtûkekî li ser tewriya helbestê min xwe dibêje divê helbestvan tim evîndar bin mesela mamoste em li helbestên te dinêrin her çîrokekî yani te bas kir te got helbestê min gava dinêjî me helbestekî te godar kir beşa xwe ye yekemîn de jî te dîsa çîrok got dîsa ser evînî ye
چیرۆکەوەی وەختە تو 18 ساڵی ئەتاریەوە وەختە تو وسەد کرد تە وسە دەست پێ کردیە ئەو ژی بچێک چیرۆکێتە هەلبەستەنتە سەر ئەڤینیەیە یعنی ئەوێ کول سەرتە باندۆرکردنێژی پرتوکەتەیە ددۆیە دەژی سەر ئەڤینیەیە گەلۆ ببن ئەو کچێ بووە ڕاستی ئەم تەنێ نەکومە نیشە گردبوومە خوان ئەم پێچ نەکووە ڕاستی تەف ئەڤینن شانسێمە بە دوام خوێن سەر ئەڤینێ سەکنە ڕاستی سەر هاواڵێ زندانێ دەژی منەویساندیە لێ ڕاستی چێروکەوێ ڕاستی ڕاستە ئەڤینێ vegirêde rast rast lê tenê tu fikirî yani tenê ev fikirî me ne ku yani hinek tişta serê xwe de mejiyê xwe de asiyê xwe de digerînî ew gerandinê rastî ev helbez derket holê lê rastî jî ser hevalekî ê ku me ketî zindanê dixwazim kin jî be wê helbestê ser wî navê xatirê bixwînim Ramanên serhildêr Ey gardiyan waya ramanê min difirin û debigirin tê çûye bi hûşka dilê min de ducaha wê de bişewitî Ramanê min qedexe welatê min qedexe buweriya min qedexe lê ez azadim azad نابەرەوەی و فەلسفەیە چاوایە مامۆستا ینی نابەرەتە و فەلسفەیە هەیە محققێژی بەرکو هەلبەستوانی یێدەکی دنویسکاریەدا ڕۆڵە فەلسفەیە چییە li gor te tekiliya felsefe yek tekiliyek çawa di navbera felsefeyê de heye mirov dikare bêje bi her berhemê edebî de felsefeyek veşartî heye Bi rastî ji xwe hekê nav xwe tiştekî rastî neveşîre bi rastî ji xwe nabe hem wek em bêjin nivîskariyê jî em nav lê bikin bi rastî jî nade hîskirin jî yanî ev çaxê ku bêjî felsefe ji xwe rastî jî tenê hinek tişta dihîskirin yanî rast û rast nabêje pirtûk bê tiştekî xwandinê ji xwe wê demê rastî jî hinek tişt lê rastî jî mirov kîja nivîskarekî pirtûkekî bixwîne rastî ji xwe ew tiştê ku fikrê wî û ramanê wî îdeolojiya wî jî heta tê de tê xuya kirin yanî çaxê ku ser kulê me bêjin ti melayê cizînî trenî pêtir rastî jî evîna tesewufî pêşketî çaxê feqê teyran trenî ew piçekî alê netewekî de ew rastî çaxê ti seyda cîgerxwîn direnî ew rasta rast felsefayê helbestê de şer dike êdî kînem hêdî xwe kur û hêdî ku dest şerê helbestê dike yanî rastî ji ber wê ki felsefa her nivîskarekî rastî trenî cûr be cûr gora demê ve hevegirê de trenî bu ew kê pêş ketiye helbest de mesela te basê felsefeyê jî kir helbestên klasîk û yên nûjen dibe bi çi şêwê ji hev were cuda dikirin rastî çaxê ku mirov bêje helbestê klasîk tenê qafiye tê bîra mirov û ji xwe vem wan kulê xwe de jî dibînin lê rastî çaxê em besa îro bêjin em bêjin an helbesta azad an klasîk rastî tenê ji bûî vê demê mirov dikare bêje em vêga a rastî wek şêwas azad dinivîsînin lê te hewdî piştî 5 salê de ev
بون کلاسیک یعنی کلاسیک و توجی هاوکی اوا راستی یعنی پشتی کو دمکی هاتن ناف گلده هاتن پجراندن یعنی وینا که راستی بی اوای لی راستی وگان نابرا شف نکوتن تنه هنک راستی چاقه کود نافت گرد زده قافیه کلاسیک ده چاقه کو ام ملای جزیری و احمد خانه بابا طاهر اونیان و ملای بطی و حجیره کوی ام دبینن راستی جی ام و تشتواله دبینن لی راستیا ایروجی تنه آزاد ده نکو قافیه تنکو کلاسیک ده ورده جی راستی قافیه لیزم آهنگ و آرگومان کو راستی تفجی تدنه و ده تنه آل هرکاندن ده آزادتره چایت رنی راستی هر هفوکک نوا و ده رتمکی هه دنگکی موزیکی هه لتنه جبرکو ام راست اکو نخوینه تنه گوداریب که وک آزاد زیده قافیه لبراستی چاید بینی اوشی یعنی ناف خواده دحوینه تباسی نویسکارین آنجی هلبستوانم بری کرد تباسی احمد خانه کرد فقیت هیرا بابا طاهر اوریان ما بحثی وان همیا کرد مثل هری داویجی اوه کرد نوان نفشین نودا جی هاتیه آرین آرژن جه وانا دیروکا کردستان دا ده هلبستان دا آنجی ده ویجه دا برهمن ماینده هشتن لوقت عمله دنیرن براستی جی راستی جوا که نشان داده مثل عمل احمد خانه دنیرن به مموزین تشتن جوا کی بس وقت عمله دنیرن براستی جی نه اوینیه yani وقتی روش ولاتن خوشی دبیجه ده هلبستانه فقیه تیرا دیسوسا بابا طاهر اوریانوسا yani چیه وانا همو وان هلبستان آنجی وان نویسکارن اوه بره اوه کو برهمه مایندش نجبو جواکا کرچی گلک جیه کی گرینگ دانه لام همو یجی دنیرن هیجی دروجا ما ایرو داجی هیجی بست برویتی وان دست بید کن نفشن نو برویتی وان آنجی به سر کردن شوپی وان دچن تیویا چوا ببینی یعنی ابن کو آنها هلبستانیه دکن آنجی نویسکاریه دکن براستی جبرا گرکی بچه گریداییه که نشوپیا خوبن لجار جارنا ام دنیرن چه دبه هنگ برهمن آنجی ده اثر نو دا اوه که لپوپولیزمه دنیرن لپوپولیزمه پرتکیوان آنجی اوه که هلبستن کو سر هلبستن بیو که نانو آفته پروتانه تیویه چا بنرخینی یعنی تیویه چا شیرو وبکی وقت گریدایه که نشوپیه دنیره و آنها جه پوپولیزم دنیره یا که نانو آفتن پروتن لجاره که دوی که نانو آف جته هندا کرن شو راستی مسئله جی حوکی اوه یعنی راستی تنه مرو بجه اش که نشوپیا خوش از چاندا خو و دیروکا خو از نجوا از تنه پوپولیزم اکو بیانی چه بکن اکو سردست چه بکن از جی تنه خوبی وابم مخابن پشتی وقتا کی اوجی شوله رادن راستی سر اول داجیم راستی چاخه کو دل و جان بره مرو رازداری نویسکاریه چند خونه با مقابل پشتی وقت کی متک دچه بلکه نه سالک به 5 سال به 10 سال به لی طالب راستی جیم رو تکچه یعنی راستی چاقه کو یعنی نویسکاری نه تنها هلبست یعنی او نویسکاری راستی جی بیجه چنده کی ازش بوی چنده خواه بنفسینم بوی گلی خواه بنفسینم جبوی کو دقیقا کس نبیجه ام کردن زمان کردی تنه اب آخافتنه دوی کو هر جهان تبجی بزانه راستی زمان کردی زمانه کی آکادمیه زمانه کی مایندره و زمانه کی تکاره به دیرو کره پرگالک ویزم راستی هکه کتوی راستی خود
جی بگری راستی جی برهمی مرو اونا لتن پوپولیزم راستی ام دبینن کو نکو ام هکه کو سیاستا ایرو وجی بچکی بین برهم نکو هکه تشتک زیده وره فروتن پر دولمند او که او حتی کوتن فروتن بار بکن زه پرتوک جی تن نیوی جی نابن تا ویژن کوشکی هنک جی هنه راستی جی ایکو نفشا کو ایرو مرا دجن و رز برکن بره و روژن بارناس و رحمت لی آرژین آری وانا که راستی جی هیچی ام سریاس راستی جی ام ترین و کارک جدی گرتیه چاخت نفشا اکولا جی ترین ام بجن اکول نکو راستی افجیش بوی ما اکولن یعنی راستی ام ود بینن تشتکی نکو بروح و دل و جان مروف لی رادز با بوار که مروف سرکتنا و جناب تنه ناف دمنه قاسکه دیجی مانی زمان تنه مروف بیشه کو از پرتوکه که مهبه و هم پرتوک درخص سر زمان کردی بلا چتی نودی مازن با حتی جیه کی مازن با لی براستی هکه کو از بیشم بلا سر من کردی مازن با و راستی شخواب مروف هلوستا خواد نشاند راستی هکه او به هکه او تشتکو مروف بشه او به راستی شخواب صدی صد سرکتن یعنی مروف هر کار جوسه یعنی پیشی دلکی وک ایمان مروف ایمان خوده بینه پیغمبری بینه او که بینه راستی جی آل چانده جی پیشی تبیجی از شوانه کی وی کاریمه از حماله کی وی کاریمه نه تنه بوی ناف فوق زیده براستی جی ناف حتی جیه کش بود یعنی او تنه وقت دنجی راستی جی منی شگرد بو ازم براستی جی بلکی تجی پرسی جاره کی جی منی شگرد بو راستی بیجی نویس کاره کی خورد و چاب راستی بوی من فکر من اوه کو او دتش بالت نبه راستی جی سرکتن چه نبه یک نبه یک دوه زمان هرم آخواه باش بزان به آد دو او زمان کو کردی بنفسه دوه حاکمه زمانی به يعني راست تشت دو تشت تجو ايش تخزم لزيادة بكم اگر مساعدة تجي هبه براست تجي يك زمانه يك جهسته وهستا ويا بالجواكية يعني الجواكية بكيجا روشة دابه بيويسته كي افه هالبسوانجي افه كو بچند هنره افه كو بچند هنره علاقه در دبن براست تجي او سكنوان بالجواكية سكنه كي بالجواكي به جواکا وان ودمی پیوجوی کی چه دبن پیوسته کی هلبسوانجی وک ندینن جوان که خو جواکا خو به پرتوکین خدا به هلبستین خدا به هنر خدا جی بینه زمان که ام د پرتوکا تیا نودا ام هلبسته کی گودار بکن سرچاوه حوالا برید قیامتک ها لولات من هر کس لباسن جبلی دلو هسترین ما لی از شلف و تازیمه لشونا باران سیسکه چکان لشونا تایروک بمبه لشونا برفه چافسورن خواه لشونا مجه گاز کیمیاوی بهیویا خواه بینن کا زمان خواه بینن کا چاوه خواه بینن کا هوی ترشکه بووریا خواه ناف هفته بسترین بهوش که هون بدن ما پاشی را دست کرن اولادن آننا بله خلاص بله ام کن ها بله ام هدي هاتن داوية برنامج خو تشتين هوا كتي داوية هبن برستين ام وانجي بقرن ودورا امي خاطر خوش تماشاوانه خو بخاز بله راستی مالیا و سر پیشیده راستی
ام وید خوازنه همش مالباتا خوی سری پیشی و جوات و گل و جبوی هر کسی راستی دوی هر کس زمان دایی که بکار بینه راستی جی تنه لسر لهوا تنه کو جبوی چند گوتنین کو و اس لب راستی جی چند جیه دجی ما آنی بو زمان راستی اد خواستنا ما تالی خونکی خیالکی ما راستی از کردستانه کی به سر خواد خوازم لی آل راستی جی اف بیگ به راستی جی اب ورد کم چند زمان و گریدایا او دلداریا دل و گریدایا راستی جی از دخوازم کو هر دایی که ما هر خوش که ما هر باب و برای ما هر کس راستی جی زمان خواه بفدی جوات ده بکار بینه یعنی و سیاره ده کوچه ده کلانه ده و قاد جیان هر دری ده راستی جی اف تنه مخابن سرکتنا زمان تنه پرتوکا دوره و شارتن ام دخوازن تنه زمان نه پرتوکا دوره زندان کرن دیل کرن ام دخوازن راستی جی هر کس yani rastî jî îja Kurd bixwînin û tenê binivîsin rastî tenê bêjin nivîskarê talî em in ew neheqiyek çê em dixwazin nifşê ku nû jî rastî jî me re tekildar bin ê ku vî kare tenê ne ku heke binivîsînin û bawa bîne ji ber wê kê zêde em axivin biborînin ام سلاو و ریز جبوی کو ام خسنا میوان ام سپاسی خوش ورد کن شوی نوارا جمجی که ماسی که مجی هبه ام لبورینا خوا شوا خوی نوار ام گلک سپاس کم جبو بیشتر بناوه و جبو کو وقت دا اون هاتم بوم میوان پلنج یعنی ام گلک سپاس کم سپاس خوش حواله مریم بله تماشاوان هیجا ام هاتن داویا برنامه خو میوان می ایرو برس چتین لودی بو هلبستوان برش چتین لودی بو سر هلبستن چتین لودی آخفی و هر واجی اوین کو دخواد نفشن کو نو هنه جواب بن هلبستوان پیامن چتین لودی هبون موانجی دا تماشاوان خورا پار بکر حتی برنامه یکدن بمن خیر و خوشیه دا دنبش